Tēnā koutou, ngā mātāwaka o ngā hau e whā. Ka mihi au ki ngā waka. Ka mihi au ki ngā maunga. Ka mihi au ki ngā awa. Ka mihi au ki ngā iwi. Ka mihi au ki ngā hapu me ngā whānau. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Anei tētahi o Töku Pepeha I te taha o tōku māma, a Christine Howarth. Ko ngā tuki mata whaurua te waka. Ko te ramaroa a kupe te maunga. Ko hokianga te moana. Ko awa pukunui te awa. Ko ngā puhi te iwi. Ko Ngāti korokoro te hapu. Ko toia te whānau. Ko whiria te pā. Ko pākanai te marae. Ko marae roa te whare tūpuna. Ko te whare o rongo, te whare kai. Ka mihi au ki ngā ahi kā o tēnei, o tēnā, o tērā marae o te motu. Ko ro iho tētahi o ngā urupā o a rātou mā. Ka mihi au ki oku mātua tūpuna. Ko keita pirapuna pini kahi te tūpuna kuia. Ka moemoea ia hone rewi toia. Ka puta ko haki romana toia. Ka moemoea ia matiki tāwhiti ima te hara. Ka puta ko Marianne te honga toia. Ka moemoea ia Walter Joseph Howarth. Ka puta ko tōku māma a Christine Howarth. Ka moemoea ia Graham Metcalf. Ka tahi ka puta ko ahau, ko Deborah Metcalf, ko Tēpora, tōku ingoa Māori. E tū ana, e mihi ana ki a koutou. Anei tētahi o ngā waiata o te haukainga o te wahapu o hokianga. Whakatau mai mamari waka, nā toki mata whaurua, ko rua nui, ko nuku tawhiti, ngā ariki o runga e, Ngāti wharara, Ngāti korokoro, te pauka me te roroa, ngā whānau katoa o te hokianga, kupe te tūpuna, arai te uru ko niniwa, ngā tani whakaiti aki, ko ngā taonga o te wahapu, mai te moana ki tua whenua. Nō reira tēnei te mihi, mai ngā marae o hokianga, tēnā rā koutou mauri ora, o haumi e taiki e, o haumi e taiki e. He whakatauki ko te Māori, he mea huna ki te moana. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And my research and my goals, sort of what I want to get out of things.
So this year I did resign from my position because I found that I was working all the time. I am contracting still, but at a lot more reduced hours, which gives me time supposedly to do everything that I want. So yeah, I just want to make sure that I'm honouring me this year and doing those things that fill my heart. Yeah, and one of those things is this pathway, my Te Reo Māori journey, and also finding out where I come from, my whakapapa, and connecting. So I now live in Takiwera, Dageville, which is 20 minutes away from my whenua on my mother's other side. So yeah, and only just over an hour away from Pākānai, which is amazing. So it's yeah, it's so great to be here. Yeah, so yep, that is me. Yeah, so really love seeing everybody online. It's an amazing journey and I've got so much out of it, especially from the beginning when I wouldn't even say anything or wouldn't try anything, was too scared to do anything, and now I'm brave enough to give things a go, make mistakes, be corrected, and keep learning. So yeah, kia ora koutou.